U toku je treća runda pregovora Rusije i Ukrajine. Novi pokušaj uspostavljanja humanitarnih koridora je propao. Zaoštrili su se napadi u okolini Kijeva, Nikolajeva, Irpinja, Mariupolja, raste broj izbeglica. Kremlj je rekao da je Rusija u svakom trenutku spremna da prekine operaciju protiv Ukrajine, ukoliko Kijev prihvati uslove iz Moskve. Unija procenjuje da je poginulo najmanje 406 civila. Crkva Svetog Đorđa u ukrajinskom mestu Zavoričiju zapaljena je danas nakon granatiranja ruske vojske, prenosi CNN. Napali su našu crkvu, momci ne ulaze tamo. Otišli su i udarili u našu crkvu ruski svet. Evo ti ruski svet. Čuli se glasovi na snimku da je crkva zaista pogođena požarom. Potvrdili su na svom sajtu iz Ukrajinske pravoslavne crkve, gdje je navedeno da su od parohijana čuli kako je to posljedica granatiranja ruske vojske. Rektor crkve Svetog Đorđa, protoijerij Petro Kotjuk, rekao je u saopštenju objavljeno na sajtu Ukrajinske pravoslavne crkve da je granata pogodila kupolu crkve i da su ruske trupe, kako prenosi CNN, navodno pucale na kuće.